Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa'at dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 11 hari bulan 4 tahun 2016. So, apa khabar semua? Baik. Okey. Hari ini ada beberapa topik yang agak menarik untuk saya bincangkan dengan anda semua. Okey. Kalau kita tengok di news feed, masih bang sekejap. Satu topik yang hangat diperkatakan sekarang ialah BOJ intervention. Okey, BOJ intervention. Apa itu intervention? Sebelum tu BOJ itu adalah Bank of Japan. Okey, Bank of Japan. Intervention itu adalah campur tangan. Alright, so sekarang ni market duk tunggu ni bila BOJ nak intervention, bila BOJ nak campur tangan dalam market. Sebab apa? Sebab start daripada awal tahun yen ni dah terlampau kuat ni. Let's go back to early 2016. Baru 3 bulan 4 bulan lepas early 4 bulan. Okay, so market open di sini 4 bulan 1 31. Okay, so open somewhere at 12019. Ini adalah USD JPY Okay, so since daripada dia punya opening turun, betul naik sikit and then boom, sampai sekarang current price is 108. Saya ambil 120 108 dah. So BOJ yen ni dia dah menguat sebanyak, macam UJ ni, UJ itself dah jatuh sebanyak 1200 pip daripada 120. Saya bulatkan belakang ni terus 120.00 tolak dengan 108 lah 0.00. Walaupun kita tahu low dia dekat 107, tak apa, saya just bundakan saja. So 120 tolak 108 12.00 ataupun 1200 pip. Okay, 1200 pip. Wow, banyak tu Itu baru di UJ. Bagaimana pula dengan di GJ? So saya tulis sini, takut kita terlupa kan, plus 1200 pip. Okey, awal tahun okey, saya buang sekejap semak ni. Okey, awal tahun 2016. Macam mana pula kau boleh lari jauh ni? One more, this one. Okay, opening price at 17708. 177 dah lah saya bundakan saja. Okay, so sekarang dekat 153. So 177 tolak 53 berapa? Itulah dia, matematik tak apa nak gagah tolak 153 24 2400 pip. Dua kali ganda tuan-tuan. Plus nampak? And of course saya juga boleh ukur di EJ. Ini 3 major lah. Jangan bandingkan, kalau nak bandingkan yang lain dengan AJ ke NJ tu dipersilakan. Kita ambil 3, saya ambil 3 major ni dulu. Kalau tuan-tuan nak buat sendiri perbandingan, dipersilakan. Okay, so awal 2016 should be somewhere here. That okay, open 13067 130 lah
Saya just genapkan sajalah. Okay. Baik. So, wah, sini pula. Tak apalah. 1, 2, 3. Ni dalam 700 lah. Ni tak banyak. EJ tak banyak. Okay, 674, 700 So kita genapkan saja plus minus 700 pip plus. Okay. So dengan yen yang menguat against this major currencies, against euro, against Great Britain, betul tak betul 400 ni? Saya salah kira ke? Betul. Okay. Against Great Britain dan against US. So ini merisaukan para pelabur dan juga especially company-company yang originated from Japan. Contoh macam Sony, Toyota, Honda, company-company dia yang buat machineries. So ini akan memberi impact yang negatif kepada dia punya income. Sebab apa? Sebab kalau yen ni against these three major currencies dia dah kuat, itu bermaksud ekspor kereta ataupun machinery ataupun produk ataupun services from Japan will automatically nampak mahal di mata luar. Okey, di mata pasaran-pasaran luar. So kalau produk daripada Japan mahal, ia tak akan membantu untuk pemulihan ekonomi lah. So this is not good untuk Japan. Okay. Now, so that's why kalau kita perhatikan, macam saya tadi saya google sekejap je BOJ intervention. Semua orang duk tanya-tanya ni, bila lah kau nak apa nama intervention ni? Ini di FX Street. Ini Bloomberg 3 hari lepas, Forex TV pun ada, Zero H pun ada. Okay, semuanya masih lagi. Ni CNBC pun ada. CNBC pun ada. Why won't BOJ intervene? Semua orang tanya-tanya ni, bila ni? Tapi kalau BOJ intervention dalam market, nombor satu saya dah beritahu tuan-tuan, BOJ ni dia bijak. Dia tak akan beritahu level mana. Itu bagus. Kita cuma boleh nampak pum, price dah naik je. Itu satu hal. Okay. Yang kedua, BOJ akan intervention dengan cara melemahkan dia punya own currency. Itu cara dia orang. Dia orang akan melemahkan yen. Mungkin ada announcement, mungkin ada bond buying, kenapa ke, kita tak tahu. Apa strategi yang dia akan buat. Okay. So ini di FX Street. Of course, bila kita cerita pasal UJ, pasal Japan ni, first of all kita kena tengok UJ lah. Ever since breaking through the key psychological support at 110, the balance of risk is skewed to the downside. Maksudnya ada harapan ada harapan jatuh lagi. Concerns over intervention risk may grow, but we think it is politically very difficult untuk BOJ buat intervention. So macam ini dia duk perhatikan 110 break already lah 110 tu. This level once upon a time saya pernah tunjuk kat anda, ada tanda-tanda yang BOJ buat intervention. Ada tanda-tanda. But surprisingly dekat sini langsung tak ada. See how the candle breaks through ni. Saya sebenarnya masa dia break ni saya dah pasang satu buy stop dekat atas ni. But that buy stop order was never triggered lah. So I decided to delete the buy stop. Buy stop lah. Yelah. Saya tunggu dia break dulu, lepas tu saya set buy stop. Okay, so in case apa? In case when the price break this level 110, let me get rid of this one. Okay, now katakanlah price ni break 110, kemudian saya dan juga mungkin orang lain berpendapat, okay, BOJ akan intervention dalam market. So kita letak satu buy stop dekat atas sini lah.
Order kita lebih kurang 111.50 tak salah saya letak itu. Somewhere above here. So kalau lah misal kata dia masuk balik, pull back inside this support, above the support level, then our order will be triggered. Tetapi it never happen. Tapi tak apalah, saya pun tak buka position, so tak ada rugi apa-apa. So now boom, dia turun. Okay, turun. Any news lagi? No evidence sebab ada meeting. Bloomberg kata apa? Okay, ini kena tengok video. Tak apa, rajin tu tengok. Okay, while with the yen soaring and the USD JPY plunging tu maksudnya jatuh lah 10. Okay, sekejap. Okay, setengah 30 25. Okay. In the process of crashing the tightly correlated Nikkei and leading to such outcomes as the largest Asian clothes retailers slashing profits by a third in just 4 months due to strong currency. Nampak? Strong currency ni bukan saja dia impact pada export, dia impact kepada profit lah. Everyone has been wondering, nombor satu, kenapa lah BOJ waiting to intervene when it had no problems unleashing NIRP when the USD was about 1000 pips higher. And nombor dua, bila dia nak intervention lagi ni. According to a poll by Bloomberg, Japanese authorities may intervene in the currency market jikalau dia jatuh di bawah 100. Tu dia. As we reported earlier. Okay. So kalau ikutkan poll by Bloomberg tu, ada harapan dia kata dekat 100 baru dia nak masuk market. Tapi saya rasa tu dah terlampau bawah sangat lah. That would be a big problem untuk Japan, especially itu kalau kita tengok di UJ. Kalau dekat lain-lain, GJ, EJ, so that would create a problem untuk Japan, a problem that dia orang sendiri tak nak. Okay, apa yang saya boleh tunjuk anda dekat UJ ni? Okay, kalau anda perhatikan, this is the level that they've been talking about, 110. Let me get rid of this one. Okay, and this is somewhere the lowest. Ini H4 nya chart. Perhatikan candle tu. Dekat sini kita nampak ada satu hammer. Doji means the market ni nak tanya ni betul ke boleh turun lagi ni. Bam, dia turun. Tapi dia turun, dia jadi satu hammer. Okey, never mind. Pam, naik balik, turun balik, doji lagi. Nampak tak? Sini ada doji, sini ada doji. Pum, nak kata hammer comel sangat. Okey, bukan hammer lah. But selepas daripada candle yang comel ni, bullish engulfing, sekarang dia naik. Dan sekarang ni apa yang this level buat, dia mengkonfirmkan adanya support daripada this hammer. Okay, so kalau kita nak masuk tadi, our entry should be here lah, close of this candle. Okay, which is kalau tuan-tuan nak masuk pun sekarang tak jauh lagi, dan stop lossnya bawah ni. Okay, stop loss should be below the support. Below the support levels somewhere here. Okay, dan kalau tuan-tuan nak target, ini target yang okay. Okay, itu satu cara. But katakanlah kita kata mungkinlah mungkinlah kita pun tak confident, mungkin J ni boleh turun lagi ni, so jangan masuk. Apa yang kita nak buat kalau nak masuk buy, tunggu break this area. Sebab garisan ini juga kita boleh panggil dia sebagai neckline. So kalau neckline ini break, kita akan nampak double bottom, 1, 2 bottom. So masuk dekat sini, masuk di sini, upon break this level, saya tandakan berapa level 109, 109 ini support. Okey, 109.09, 109.10 macam itulah.
Dan kalau kita masuk dekat double bottom ini, kita punya target should be somewhere here 110.55 atau 50. There you go. Nice. Sini. Upon breaking this neckline. So ada dua pilihan. Satu, tuan-tuan boleh masuk dekat engulfing, ataupun just tunggu dia break neckline, then baru kita masuk. So kalau lah misal kata BOJ did intervene in the market, then we would see this movement become strong. Sebab atas ni ada strong resistance dekat 110. So kalau saya nak ambil profit, definitely saya akan ambil profit di bawah 110 lah. Betul tak? Because that level ni 110 ni, everybody is talking about that level. Kalau saya buat satu Fibonacci dekat H4, see, 50% Fibonacci. Let me get rid of this. Tak apalah. 23.6 ni, neckline ni sebenarnya duduk dekat 23.6. Cantik ni. So kalau dia break tu memang cantik lah tu. Just nice lah. Just nice. Break, pump sampai 50. Kita ambil profit bawah sikit daripada dia. Cukup. If dia break dekat sini. Right? Sebab ada risiko mungkin dia akan turun lagi rendah. There's always a risk. Yang Japan yen akan jadi lebih kuat. Lebih kuat. So bagaimana dengan DJJ? So ini adalah daily chart. Saya suka nak tunjuk anda kalau daily ni ada lower low ni. Technically low, lower low. Sorry, low, lower low. Macam tak apa-apa nak lower low. Kalau lah hari ni dia boleh close sampai tinggi dengan candle yang hitam ni, yang pertama ni, wah cantik ni. Wah ada harapan jadi macam morning star dengan divergence. This is good. H4. Nampak apa yang ada ni? H4 pun rupa-rupanya dia ada macam satu double bottom. Of course dia belum break lagi lah. Tunggu dia break, then baru kita buy. MACD is heading ke atas. That's good. So kalau lah misal kata kita nak target macam ni tuan-tuan. Sambil ni. Kalau H4 ni maknanya kan pukul 9 kan boleh candle dia. So ni target dia 156.93. So maybe 157 je cukup. So lebih kurang dalam target like 270 pips. 270 pips. So kalau saya buat satu Fibonacci, saya boleh buat banyak tempat. Saya try ni dulu. Saya nak tengok mana yang relevan. Cantik lah. Macam mana? Kenapa saya kata cantik? Sebab dekat box kita ni, situlah area Fibonacci 50. Dan kebetulan neckline yang break tu ialah 23.6. See? So kalau tuan-tuan buat Fibonacci betul, tak ke laut, so jangan risau. Dia akan confluence dengan apa saja indikator yang kita buat. Sama ada kita pakai traditional support and resistance, ataupun kita buat price target using chart pattern breakout. So by right, all this analysis akan confluence to each other. So these two currencies yang saya nampak, UJ dengan GG ni, dia ada kebarangkalian yang dia akan bounce back. This is the matter of will BOJ intervene in the market or not. Itu saja. Itu saja. Kalau dia masuk dalam market, memang menangis ni. Ini easily berapa? 260 pip tadi 272. UJ tadi 200. Ni tak banyak. 146, 150. So 2715 lebih kurang dalam 420. 400 cukup lah. 400 pip. Ini kalau dia orang decide untuk masuk market. EJ low
tak banyak jatuh ni, 700 saja. Low dia dekat sini, that is the lowest low. Sini ada satu support over here. How about H4? Good. Ini pun dah start crossing. Histogram pun dah start naik ke atas. Again, kalau tuan-tuan nak buy, break sini, buy lah. Okay, lebih kurang sama macam GJ. Boleh jadi satu double bottom juga. So kalau saya nak ambil target, saya ambil yang bawah ni, tak apa. Ayuh, besar sangat pula. Tak apalah, sikit je lah. Okay, there you go. It will be somewhere here. Nice, nice. 61.8 maksimum. Cuma yang ni dia tak ada break dekat Fibonacci. Tapi ini 61.8. That's good. Okay, so kena sabar dululah. Kita kena kalau tuan-tuan nak buy this Euro, Great Britain and USD against the Japan currency, so kena sabar dulu. Atau kalau tak sabar, pergi sabar. Atau letaklah PO atas ni, buy stop. Ini pun buy stop. Ini pun buy stop. Lepas tu tinggalkan je lah, jangan tengok-tengok. Sebab sebenarnya Japan ni kita tak tahu bila nak intervene ni. So saya pun tak tahu. Okay, last check. Sekejap je masa ni, Allah. Forex Factory ada tak kebarangkalian bila ni meeting besar-besar. Jadi G7 meeting. Wait, wow, dah lama tak tengok GJ positif. Okay, up. Wow. Ini bila ni? Semalam saya tengok tak ada berita ni, baru lagi. Will add stimulus without hesitation. Tapi belum lagi. Dia perlukan, market perlukan lebih ni. Anything regarding Japan? Tak ada. This week tak ada. Berita yang kita baca ni sebenarnya ni semalam tak ada ni tuan-tuan. Saya dah tengok dah. Maku darah. Tiba dia keluar pula. Dua suku tadi. What happened in the market? Macam tak ada apa. Wow, minggu depan pun tak ada. Okay, so surprise of all surprise lah. Ada satu on Wednesday 27th. So mungkin kita akan tengok before that lagi BOJ akan intervention, then dia akan surprisekan kita lagi dengan kat area-area sini, monetary policy statement. Sebab this news, this Japan ni memang it doesn't trade fundamentally lah. Dia lebih kepada stock punya correlation dan juga ikut suka BOJ dan juga ABE. So itu yang susah tu. Okay, but ada possibility on technical point of view, UJ dan juga GJ dan juga EJ. So saya harap anda semua bersedia di PP yang saya sebutkan ni. Okay, so you guys take care. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.